Shalom shengero ry'Imana, nitwa Clovis Nimbona, umupastori. Nashaka gufata akanya tuganira kicari cyo Pasika. Murazi ko turi mwindwi twitegurira Pasika nziza. Rero nagomba gufata akanya gatoyi tuganira kuri mwebwe abakristo n'abandi bose bataramenya Kristo Yesu, icari cyo Pasika kuri twebwe bwacu bivuye uko ijambo ry'Imana ritubwira. Mu ijambo ry'Imana turabyumva cyane mu kuvayo, aho batuganiriza kubyerekeye Pasika. Imana iha Pasika ubwoko bw'Isirayeli igihe bwagomba kuva muri Egiputa. Irabubwira ngo bubage umwagazi w'intama kugira ngo bwitegurire gusohoka buva mu gihugu cy'ubuja. Aho turumva yuko nk'uko Imana yabwiye Abisirayeli yuko igiye kurengana mu gihugu cya Egiputa, ica kunzu kugira ngo yice buri fura yose y'abenye Egiputa, igasaba ko Abisirayeli bashira amaraso y'umwagazi w'intama ku miryango z'inzu yabo kugira ngo Imana irengane. Ibyo biratwereka yuko Imana yagendeye Abisirayeli kugira ngo ibakure mu gihugu cy'ubuja ibinjije mu gihugu cy'amasezerano i Kanani, aho yari yarabateguriye mu masezerano yarahaye sekuruza wabo Aburahamu. Ibyo rero bitwigisha natwe yuko Imana nanone ikiturondera kugira ngo idukure mu buja bw'icyaha, idukure mu buja bwo kutayimenya, idukure mu buja bwo kujakarira umugwanizi, itwinjize mu bwiza bwayo, itwinjize mu muco wayo, itwinjize mu ihanga ry'abana bayo. Pasika rero nk'uko riva mu ijambo ry'Igiheburayo risobanura kurengana canke novuga kujabuka, ni ijambo ritubwira ibintu bikuru bine. Icyambere nuko Imana itugendera kugira ngo iturenganye inzira zikomeye, iturenganye inzira zigoye, iturenganye inzira z'ubuja. Ariko kandi icya kabiri ni ijambo ritubwira ngo ko Imana idukura mu buja bw'icyaha, Imana idukura mu mbohero, Imana itubohoza ikaturekuza tukabona umwidegembyo muri Kristo Yesu. Ijambo rya gatatu riva muri iryo twumva mu ijambo rya Pasika ni ijambo ritubwira yuko Imana itugwanirira. Yagwanirira Abisirayeli ibakura mu gihugu cy'ubuja, ibakura kwa Farawo, ibakura mu maboko ya Farawo. Natwe ubwacu Imana iratugwanirira idukura mu maboko y'ibyaha, mu maboko y'umurwani Satani, mu maboko y'ukutamenya Kristo Yesu, ikatwinjiza mu cyo utangaje, itugwana intambara zikomeye, ikatwinjiza mu gakiza. Hama irindi jambo rya kane twumva mu ijambo rya Pasika ni jambo rivuga ko turindwa n'Imana, iraturinda muri byose, iraturinda muri byose. Nk'uko Abisirayeli yabasabye gushira amaraso y'umwagazi w'intama ku nkike z'inzu zabo kugira ngo ubwo iza gutikiza abana b'imfura nikore ku bana b'Isirayeli, nuko Imana irushiza kuturinda kubw'amaraso y'umwagazi w'intama, umwana wayo kinege, umwami wacu Yesu Kristo yatanzwe ku musaraba. Iyo bavuga Pasika tugomba kwibuka ko ari amaraso yasesetse y'umwagazi w'intama kugira ngo twe ducungugwe. Tugomba kwibuka kandi ko twakuwe mu buja tukatakijakariye ibyaha. Tugomba kwibuka kandi ko dufise Imana iturinda buri gihe cyose tubangamiwe n'umurwanizi, buri gihe cyose tubangamiwe na Farawoni, buri gihe cyose tujakariye icyaha, tujakariye ibitunaniza, tujakariye ibituremera. Ibyo bitwibutse yuko hariho Imana iturenganura, hariho Imana itwinjiza mu mwidegembyo, hariho Imana idushikisha mu bwiza bwayo idukuye mu buja butangaje bw'umugwanizi. Kubw'ibyo rero umukristo wese ahari wese n'umuntu wese ataramenya Kristo Yesu agomba kumenya ko haje inyishu idukura ku byaha muri Pasika, haje inyishu idukura mu buja muri Pasika, haje inyishu idukura mu kutamenya muri Pasika, haje inyishu idukura mu buja, niyo umwagazi w'intama, umwana w'Imana Yesu Kristo. Uwo niwe wenyene adukura mu kutamenya, uwo niwe wenyene nyishu y'isi, uwo niwe wenyene yaje kuri ikiguzi cyatuma Farawoni aturekura, cyatuma Farawoni areka abana b'Imana, cyatuma umurwanizi atagira icitwazo na kimwe cyo kugira igifashe gifatira ku buzima bwawe. Uno munsi rero turidegembya muri Kristo Yesu ku bwa Pasika. Uno munsi umwagazi w'intama yaratanzwe kugira ngo ducungugwe. Uno munsi inzu zacu zitwikiriye ko amaraso